Acha we mingli shalam kami nang soda TBC Checkon we matun sada yang the clay viewers psychorili ngapa shalam chipun delay na achuna kare sasa ka kala TBC Checkon ni ngasun ngaya ka channel hili follow samili kala azingli mi the clay link hili zang the follow samilu itum na ning uklung samata kuida achi we chan kapang hi ganarum shitsa psychorili so kami ngasaran Ringphana ko isi mi chungla mujimane thalala ramliwa tra klum sangai re itum hilia tra kham chi sal isi member bing ija ramli ungkhang rum kaji ram shongwa service tra klum sang sak lera ta phanit phanawa tamli ram shong khong kaji encourage sangai la ke ram shong lum sak ra khalai la January February li shong ba lum le aur ta rawi lu commission itum na ngarai laga honjing jingan ngarai laga ari thorai nei tum Christmas we paniti itum mayon ba laga 26 wa shungda mayon mar chu Italy itum New Year we program singalira rani tum li mathasek and ngaran rami de klai chuwang ni shi say ari ngthorla razangai sai korili kala online room da klaya shikasanga gijibulila Ringapa Christmas Ringapa Shalom commanding soda Jingring Hai now Prince of Peace Jinowishim Pulvang Nasala Gruno which Hangai Kianglitum Carol La Salagar Palagina Bambun Akrokti Likajot Kain Kashumay the Matira Shumay the Rawichan Gapa Nanangarum say To Hai Sunday Tang Itumna What brings you joy Nali Kinam Matan Sado Kajumaramli Pangramar he yoga pangnale feedback kaledle aring torba Christmas with him sada the gift of light kajumaramli John chapter 8 verse 12 li nasun laga pangramsa the gift of light achi thumi Christmas program li chang sar da kaleji with him je aring tor itum pangram khwai sa se Jishu Christana our 7 I am statement, our 7 sayings on I am. E the hangwi 7 times on a hang highway or Jishu Christana. To gospel league ba sampang raituna. Chiwing jajili I am the bread of life in a karinga kamuina the hangakle. I am the light of the world in a ogtu kahorna. I am the door in a kamongna. I am the good shepherd in a kapa yaugomana. I am the resurrection and the life in a mirin kringna. I am the way, the truth, and the life in a kamshungana kalamirinna. I am the true vine in a shenga agajanga trakathirana jije. Anatraka shini shida hangho. Chewing chajina a ring tor machuki jihi. I am the light of the world. Ina ogutiwi kahorna. John chapter 8 with 12. Kaknia are we saying I am statement wingi jaili kaknia li gazanga ji tumaring the torm muchugra. Hapog say in a mahapograng laka topic timata mahapog chaurang laka ina hangai. It will be daily me kya kana tangkhmangli ot pagle or iwi paisa tatungawa va pausa I can't read hordly tangmang sakfusa tanghangyang lo malem ha kagta dangdo paisa tatungawe kakzing horjana panausa ko horadamli panausa oh light chikuralo light chipal thaumaising lo pasa jia Tangkhmangli kibana ot mapazat mana. Tangkhmangli ot makhnam zat mana. Light shar laga kahor horang sat laga sampai. Tangkhmang ning chang khmaya mi mazang li to. Mazang samra ka issue li. Ka og thili tangkhmang ning chang khmai sanau la khalai ko. Dang. Mishun lang bong na mishim samban bra. Laga ngaya tangmang ura jana pit ta shok se or shim Tangkhmang linding gijang nila mavai tangko. Conversation awi tumbingli. John chapter 8 li
12 to 18 jipata ka idum na jili achiwi tim hiu maramli tharzari and gathai sambangra in a pawge verse 12 and pawphok laga 18 dashung da pase Jishuna athumli hanglushida I ogtiwi kahorna ili kashura china tangkhmangli mazabli lakmer kha kazing kha kharingwi kahor sambangra Pharisee bing na hanga na khalata wiwang shaki khamina nana kahangji khamshung mlaimna Jishuna ngahangai ina khalata wi shaki milala iwi shaki hi khamshungana Kachi wangkla kacha I kachen rakhla kala kachli warakla kachi ina thay Kanathum I rakhwaila vakhwaila mathay mana Nathum na ogatu apong aina pichar sai ina kipa likha pichar masamana verse 16 ina pichar sa salala ji khamashungana kachi imang maningla ili kashirata iwiwang Ava inina kasana verse 17 Nathumi ainli shaki khani maraicha aina miyaka aniwi kahangchi khamushungana ta kapi hai verse 18 ina iwang shaki mi kala ili kashirata avavanala iwang shaki mi ka hili sakla kaya pa ana hanglala Pharisee bingna, thermawi kathana bingna, makhui sangmana, mashit sangmana, mangana sangmana. Kajinawo. Nalo Pharisee bingna kyangdo, na khalata wiwang shaki kamina, nana kahangji kamshung malaymana. Jide. Jishuna ina ogatibi kahorna ta kahang tharan. Pharisee bingna, han gabana. Nakhlatan na wi ko phama hanglo nakhlatan na wi nakhlat sot kham sauna chi kham shungmning na ta chen chi shun ka ngan ga do I khlata wi mram li shaki salala ina ka hangi kham shungana ta ganga athumbing na mamshung na mangna aim accept masam mashit samana verse 27 lig badam tran But they still didn't understand that he was talking about the Father. Jishuna hangdak le gatongji. Avavu maram le hangdak le na kajihi athumbingna. Phap matar mana jide. Jishuna avavu pongli kahangna kaji athumna phap matamana jide. Verse 27 tabaga. Phap matar. Itum gachung nana mili kharjan hanglaga miping na phapmagata miping na mangana ngai nana nawi maramli hangjana miping na mashik sanghngai mangana ngai sigithano chishuya tam hiang ana hangai yarina mangna ngai mashit sangman yarina pawi ka hangje mashan mi man phapmatam And verse 12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. I ogatiwi kahorna, ili kashura china, tangkhmangli mazabli lakmara, ka karingwi kahor sampangra. Itam na Old Testament lik badam tran. Kajama tuingi shit lik badam tran, the Feast of Tabernacle hoda. Israel now bingwi. Panit katumwing jaili matai me gokja tabernacle panit Feast of Tabernacle hoda Jewish bingwi help make up kachi panit aka mayon chinga laga panit chi khamayon adam thran apong khniya na mayon number 1 li kharesa da Israel now bingli lam hangli chat laka vibrana nganaumi ga hai chi phaning khungsa da Ningishi mi the tabernacle panichi mayona. Number 2, Maran being the hang Maran gahai promised Messiah. Rara kachiji kangaraiwi amha sada mayona. Can you go? Mumlai say, Old Testamently Feast of Tabernacle the panit haglakai
akale kathuming jajli Pentecostal feast lay Passover lay kala Feast of Tabernacle kathumhi he will jali Feast of Tabernacle commune adamtran Israel now being libre rana lam hangli ngchon mi hai juwang ningishi commune panit aksad myone kakhneli promised Messiah maran being the Messiah rara the ngishit ka hai juwang ningishi kala khangrai sada myona panithi myon thanghon atum the lampstand ka khaninga lagachli Thomai sharga jinga jide lampstand ji thum the young say in a slightly lampstand ji ka thakla je kha itum we atum the Passover feast of Passover kamyona damtran golden lampstand hoda atum ming na hida the sai the light chi shini ne shanyang kha ayar shong gutum lera we shong ya shong gutum rip le laga along tum li kahor akhlera lampstand laga his sina aina haiga khui lampstand ne today the lampstand he sharga Feast of Tabernacle he mayona he kamyona damtran the Israel of being lamhangli kazat damtran ngayashong may we thawmai may we pakruna mayonmi ngashinchong muya we pakruna mayonmi thansat mi kachiji phaning kungwi azna ka clearly promised Messiah rara kajibahia tada ngakhai khang haya tek matela kaya ka hor khiragi gija Messiah na chuwangina priest bing na pangmon bing na tabernacle pro korum shimli ot kasadam tran brau ot kasadam tran brau odram khungtha dam tran phugapya ot kasadam tran tabernacle mangajli holy of holies mangajli lampstand hi khaninga ya de lagachli ka hor jina along jile le dak le brau ot kasadli hordrari kain horjamrena kai chami de china ka hor salaga ot mangaji chita da singai da hanga maran bing hang maran hai promise Messiah jili khangrai wi atsaksada thaumahi shargane kala pangmon bing na brau ot kasali mathala kena mi khang pyo tha da maningla horda mi thaida ot sapai khwai shark kagana jidai khanang mai kapuchi baba athum bing na muyon salala Feast of Tabernacle ji chita da muyon salala Messiah na khara dam tranwa athum na mathai thuwa kajipani laksa marang ngarai lakho athum promise Messiah rara chaw da ngarai lakho ka khara dam tranwa athum na reject saw athum na phap mata athum na makhui sang thumna mangana sang thumna phap mata ma that is how the lampstand in a kanganing thada achi Jishu Christana ogatili kahor agasada krana all testament lampstand juwi thawmai thaw ena kashara thawmai ena kashara mai hina kahor hor kami thada aji ogatili ngashidai gasa Israel of being ngashidai gasa promise Messiah jila rapra haino karaga pradam trandi mi bingina meheng sangmana mangana khuithumana John 14:6 li tag badam transition hangai I shongfuna kamashunga kala kharingana iwena maningla ababu wi likipa kha marapai mana I am the way the truth and the life no man comes to the Father except through me ababu li than wagi je kohor je kibado naw me ro tishu ne de naw me ababu li than wagi je shongfu hor khme je shar khme je shongfu hor khang sa je kibado tishu Christiana ka je gang san lampstand New Testament liver Old Testament ah he lampstand sa de lai sai Old Testament li tishu Christa he lampstand thawmai shar khwa bam tha de lai sai thawmai a sa de lai sai New Testament liver masha rahawa laga avavuli ba khwai shongfu ana thanwa prohowi odram ngatsu bai khwai brawli ba shungbai khwai phuga phya ochi pangmon bing ga sadam tranli lampstand in a thawmai in a hor khami thada achiva avavuli ba shung khwai Jishu Christana itum wang lampstand agat thada nganing khami ko gaje itum phapta se hi theology ne
kai tum version au gotong na thai plug gi ji on Old Testament le Jesu Christ hi achak khiwa chagan le sa do promise messiah ngi shigai khiwa chagan le sa do lampstand thau mai tha le sai aji New Testament le ag tha do ana kahor thau mai tha rao laga awal rao shim le ana than janga itum be le ji phap ta se ogathui tang mang ting ana le ko laga tang khamang hi morai ke ji achak ni de kalam ka pha evil we amha ne ji de aji thum na tang khamang we amha hanglu ji se gi na le hang jo tang khamang wa cha hanglu ji se gi ning ge jot chop khang cha pu khang pa ma thai la ta ka tung ka thi news li thum na yang dak le thai dak le terrorist ping we ot manga terrorism rai kon rai khak war sa dak le ka khram khamathang ot sa dak le tui chak ka shi shigichin khali ga su ka kapik ka khyang yui ga shi khamashat makhamashung tharma ka za makhamashung pau ni yaw ga zat ka dong hi tang khamang we achak sera today jena Paul na Ephesian obing likhi hang do sakla ke ne ka gasir aka Ephesian obing na ka hang jiwa hi shimli long bang ngai ko Ephesians chapter 4 verses 17 to 24 Ephesians now akumati wi tuja traditionally aina hopok laga makda mati da shum dei thum ka pa dam tranli in a page thakla na pataw ne mashit ka sangbing na uglung marar da chukmachi phapha ka ji tha da mok thui khwai in a prohoi ming sing da na thumli sakla in a ka hang na athum mangkhmu wi bang ning makang hauda varena khami mirinjili athum na mazang mana verse 19 athum kakhiyak mawai mana morai gsali mangchi mana kala khya khamla ot psychorally khangring malela sai nathumna Christoi pongli chitha matam khui mana nathumna awi tui shag changkhat haira kala awi thi kshura sada chishui mashun nathumli tam jai haira chena khare wi mirin ringching khangsaka minama khamathangna shiman khangsaka kachama khangacha ji horaulu nathumwi ningla uklungla kathar on phalubra kalavre wi sakrin khuida saga hai chi khangrong kala kathar wi lungli khamashunga mirin phongmi ga hai kathara khangacha ji nathumna novai khui phalubra shimlyung pai nawlo efficiency the shila kai itum operation of pingli Reshin mangla rin shongza kha khui gzakli itum na ngawai khui ran saran varan Paul shik kasanga thum bingli saklak ina hangam thin tuiko achieve reshin itum binga dong about apply sai Isaiah chapter 9 we 2 li ta ka pa dam tranli arathang we lampstand u janung sun khulaga Isaiah li 9 we 2 li ta ka pa dam tranli tang khamang li chat ka sabing na ka hor akha thayair tamang ding hai ramli okthui ga sabing athumi tungli kahor hormi air tamang ding lai sai lampstand in a kahor hada hor khang sa ga akhba rahawa Matthew 4:16 tangkamang lungli pam da khleping na kahor ka ga thai kala leirat chili ka pumping aina kathi khayili khleping wi tungli kahor china hormi air John 3:19 li kala picharji hitai kahorji ogathili rahair khami kumona tangkhamangli le shi thui hawa gaja atumi otsak maphathua ilak tlase mi kumoi thum lak tlase kahor vandali mi haidala ra haidala khatang khamangli le shi thui hawa itum gachum kana tangkhamang bali le shi thui hawa dai ising ra aring tor ina hi hangla kupsang haine Jishuna kahor khangasa kajihia manalo manazak loina hangai Jishuna kahor khangasa kajihia na khai khang ga haya kahor akhane jiko kahor tra khawilungli kahor akha khangsa muning ko hanglo shitkai kahor tra khalaye chung jajli jishuna kahor akhane gijimning ogathuili kahor tra khalay jishula akhane gijimning ko kahor ji amanga gijimna Ogatili horkanga sangaji amangna kajina. Kala kamashunga the true light. Kamashunga kahorji amanga John chapter 1 with 9 libaga
the true light has come kamashunga kahor ji raira jide ogatili kahor khangate kamashunga malaili mana itum shimli shardaklai hordrari kahaya kahor light sangla kahor kya kahor ngasakla china yu ayarni hor ngasaga khay yu glumi tangkhmang tamang ding haya khangathuma uklungwa mathai sakrar mana mohor sakrar mana ka Jishu Krista anarakahor adam tranli uglungli mikibana mag thai ka paya uglungli kahor jila thai ng sakshapa jile lagi ili yang ra laga mi pingna iwi kahor ji thai awa jile in a rally Jishu Krista with kahor Krista jili khui sang adam tran iwi mirin kahor jila changpam kha adam tranli jahan sung ki pakhla ka ji mi pingna thai awa jile Jishu with kahor ji reflect 사쇼게 지대 지슈의 거호지 이웃룽위에는 한시에는 한쇼게 지대 거호지 헐쇼가 지대 주와이는 John chapter 8 with 12리 아주 with him 이 오그티위 거호나 I am the light of the world 그지에는 못당무나 지망항은 못당무나 주위티라 하는 기항도 일리 그 슈라지나 Tangkhul mazabli lakmer ka karingwi kahor sampar karingwi kahor nawi mirinli kahor lay salala maring mana jaka makana mana nawi mirinli karinga kahor klay gizi itu mirinli cita karaksana chuwaina ali kashura bingna Tangkhul mazabli mer Tangkhul jili maring member ka kahorli ring tu hour taga ali kishura jiga kipado sakhang thu aka kang sa jin awi sakhang thu ka sa taga sakhang thu ka sa aje kido sakhang thu ba awi master bawi kahang anar master bawi shongfu shura sadra sakhang thu what na je jishuna hanga Natumna iwi tamga jithai khuisanga ka kachangkat natum iwi sanga thuna re John chapter 8 with 31 ne iwi rawi sakang thuna jilaga jishui sakang thuna jilaga awi tamga jithai awi tui mangana mana jaka iga kapikna yawi sakang thumninna hang correct na kana awi sakang thuna jaka awi tui na kahang atishuda ring plungra ring the later Matthew 5:16 li nathumi ka horji mi bingwi mangali horng saklu chithaka athumna nathumi ka pha osak chi thaila ga gajingram ni khlaya nathumi avali msot gadra ara Krista when sambangaya ka horji mathumaila mai shong le hailo ji de nana sharga khuya thaumai ji pechin kholi masang mana look ana makhumai mana Kamay shong lik chu me de khanga laga yaru li theng saka kahor ji wa shung vai sai jinda laga chi mi bing dal nawi kahor ji yang ra laga ya nawi kahor ji ji thai laga bra avali masot chi gadra jinda bra li thera jinda nali yang laga na da kahor li khring wa na nali mi ne yang laga Jishu Krista reflection thera jinda kya kha man sak to hi yang version awi thum bing the ring plong gi ji merin dai Nali yang ra laga vibrali thai no otsak no chanhan lahan no kring krak yang laga mi bingna vibrali thai ya vibra mi baw mirina ni li tam khing sak ai ra thai sak hi agachanga gospel de jile ka hanko Psalm number 36 9 li kahorli changhaya kahorli shurghaya thumbing jiwa kibalong le jakam Psalm number 36 with 9 li for with you is the fountain of life in your light we see light kaja nawili kharinga urlai nawili kahor lungli ithumna kahor thai kya hum tha do hi shikasang ithum bing yang nawili kharinga urlai jko jishuli shur gai bing wa nawili kharinga urlai ra kala nawi kahor lungli itumna kahor thaira mi bingna nawi kahor lungli kahor thaira jide nali kahor ga thai
na kahor lungli ring hauda kahor thei ra chile singra ring thor apong khani mang ina khang jisu na ogthi kahor kho kada da more jile ana yu haida horng sak kshapa amang kho number 2 ogthi na jisu wi kahor ji sambang bai kho kada sambang gi do ali shit ka sang ali kshur awi sakang thi sa mangai na sambang bai ji ko khani mang tang khamang ni khalaya bing nan li jisu na offer ga sa ga ja kahor ne tang khamang ni lei ga sa okthi da kle na thum bing li I thum bing li jisu na offer ga sa akha ja khila ja ka kahor hope ga jahan ne tang khamang ni musap limer kahor li chat khabai wi ga jahan aring thor wi carol service hile ithum na the gift of light kahor wi lemat ga ji phai rumai la ga akhamang thor ithum na the humility of Christmas kajumram ni phairum na dai Christmas we knem Christmas we malung knem Jishu Krista awi takwi hai malung knem kajumram na akamai thumna phairum lu shita akamang thor laga ithum sai ko na humanity pok laga panit 26 washung ter kamatha rawi pau ka pha kamatha na ba gi de klai here sakla kaya Jishu Krista na itumle a krawi a raga prawi ka klat hangkami tu mang ngana ba de rani tumle aring thorna pok laga so me sereno gi itums iwi sak sane kala Christmas atam hiena aju season hili ka horlungli gazada a ka hor sauda ali gshura miak salaga Hordrari ka hai merin li ring serse ji hangai lak aji uli ko hor sambanga kumthar hordrari kan jat war aji uli ko hor mo po khui thu ka kumthar gloomy sala khaya tang mangding hai merin ji le jat wa lu shit ko rani shi member bing sai ko really ko hor ji phagui thela ene phagu shop ba pang shop sang ni ser na mati sia sa amen